Yes, munyemerere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, bifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mu natwe abadukurikira mu Rwanda, abari majyepfo, abari majyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Mwese nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Hanyuma rero n'amakuru menshi yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye, haba ibyandikira mu Rwanda, ibyandikira hanze y'u Rwanda, ibyandikira muri East Africa cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byose byagiye byandika inkuru zitandukanye, ariko munabizi twebwe tugenda tubahereza amakuru yose uko yakabaye, tukayabahereza uko ari. Gusa niba utarakanda subscribe, icyambere nakubwira banza uyikande, numara kuyikanda ubundi uze ujye umenya amakuru yose tugutegurira gatanu kuri gatanu ryo wa mbere mubo ageraho. Ubu kuri inshuro muze kunyemeranya here mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho butuvugana hari inkuru yamaze kwandikwa ku gitangazamakuru kimwe cyandikira mu Rwanda, ariko cyanditse inkuru igaruka hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Utimeze bite rero? Biravugwa ko M23 yagaragaje ko ikomeje kunguka abandi basirikare bashyashya cyangwa se ndetse n'urundi urubyiruko rwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanga naba bamaze kuba basobanukirwa ko M23 iri kurwanira ukuri cyangwa se iri kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se bakomeje kwicwa bazira uko bavutse. Reka turebe ngo ese iyi nkuru iri kuvuga mu bande, iri kuvuga iki? Ese irareba bande? Ese iyi nkuru koko yizewe ku kigero cya kangahe kwijana bitewe n'amakuru ahari? Mbibutsa ko uyu munsi hari gahunda ibiganiro, uretse ko indi biganiro nyine byafirinze nkamwe ko mubizi. Yes, M23 yagaragaje ko ikomeje kunguka abarwanyi ibashyashya. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwavuze ko urubyiruko barirwa mu ijana rwo muri teritwari ya Masisi rwifuje kwinjira mu gisirikare cy'uyu mutwe wamaze igihe uhanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 wa Lawrence Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 20 Werurwe 2025 mu butumwa yamutambukije ku rukuta rwa X. Mu butumwa Lawrence Kanyuka yavuze ati urubyiruko rubarirwa mu ijana rwo muri Bweramana muri sheferi ya Buhunde muri teritwari ya Masisi bagaragaje ubushake bwo kwinjira mu gisirikare cya AFC M23. Lawrence Kanyuka kandi yavuze ko ubushake bw'urubyiruko rwagaragaje ko nyine rwabugaragaje kuwa kabiri w'iki cyumweru tariki 17 Werurwe 2025 mu biganiro guverineri wungirije w'intara ya Masisi Shadrack Amani Bahati yari yagiranye n'abaturage bo muri aka gace ka Bweramana. Muri ibi biganiro guverineri wungirije Shadrack Amani Bahati wari uhagarariye guverineri yasabye abaturage bo muri aka gace ka Bweramana kugira uruhare mu mutekano wabo kandi bakunga ubumenya kugira ngo bashake kurengera kugira ku iterambere. Uyu mutwe kandi wa M23 ukomeje kunguka amaboko mashya y'abarwanyi bari kwinjiramo maze no gufata umujyi wa Warikari ndetse no mu ntara ya Kivu ya ruguru, kugeza ubu biri kuvugwa yuko ngo ushobora kuba ugiye kwinjira muri Kisangani. Iki gikorwa kandi cyo gufata uyu mujyi wa Warikari cyabaye kuri uyu wa gatatu tariki 19 Werurwe 2025 nyuma yuko wari umaze gufata uduce dutandukanye turimo Ngora, Kisima ndetse na Mbanda. Uyu mutwe kandi ufashe uyu mujyi nyuma yuko wanze no kwitabira ibiganiro byagombaga kuhuza n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagombaga kuba kuwa kabiri tariki 18 Werurwe 2025, ariko ku munota wa nyuma yuko nyine bamwe mu bayobozi b'ihuriro rya AFC M23 bari barasohotse mu baherutse nyine gufatirwa ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi, ndetse kandi murabizi ko nyine hari amapuro nyinshi zo kubata muri yombi. Ibi rero byatumye M23 ifata abasirikare bayo irabwatereka reka twebwe nta gahunda ifite yo kubatwaza muri iyi nama. Nyuma y'inama kandi yahuje Perezida Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo. Tshisekedi yavuze ku biganiro nyine byamuhuje na Kagame muri Qatar, yongera gukeresa nyine ubushobozi bwa FDLR. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhurira na Perezida Kagame muri Qatar mu biganiro bigemeje gushakira umuti urambye umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, yavuze ko yifuza amahoro arambye hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Gusa yongera guca amarenga ko atumvise neza bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame kandi na Tshisekedi bahuriye mu biganiro bahujwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani kuwa kabiri tariki 18 Werurwe 2025 n'ubuhuza kandi butari bwitezwe cyane
cyane ko ubwo Qatar yageragezaga nyine guhuza ibihugu byombi. Tshisekedi yakwebye hakitwaza ko afite ikindi nama i New York. Icyo gihe kandi yavuga ko Qatar ari inshuti y'u Rwanda, ko by'umwihariko Emir wa Qatar afitanye umubano wa hafi na Perezida Kagame ku buryo hari amahirwe menshi yo kubogama. Byageze aho rero avuga ko azahurira na Perezida nyine Kagame mu ijuru mbere y'inama, aho ko ariho ngo bazaganira. Ubwo yavugaga mu ijuru mu kiganiro kandi yagiranye nyine ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa Le Figaro. Tshisekedi yagarutse ku biganiro byabereye i Doha muri Qatar, avuga ko byabaye mu mwuka mwiza kandi ko ngo bizakomeza kugeza igihe habonekeye umuti urambye wo mu kibazo nyine cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yavuze ko ibijyanye n'iyi nama yamuhuje na Perezida Kagame hamwe na Emir wa Qatar byatangiye kugerwaho uruhare n'intumwa za Qatar mu kwezi kwa kabiri hagati. Yavuze ati inama yabaye mu mwuka mwiza, intambwe y'ibanze yaratewe dufashijwe n'intumwa za Qatar. Nahuye n'umwe ubwo ni mu ntumwa za Qatar muri Gashyantare hagati mu nama yiga ku mutekano ya Munich. Intambwe ikurikiraho izatangazwa kuko icy'ingenzi nyine cyari guhagarika imirwano. No muri aka kanya nta mananiza hari, ibiganiro bigomba gukomeza kugira ngo haboneke umuturambye. Qatar kandi isobanura ko ubuhuza bwayo budakuraho izindi nzira zemejwe zo gushakira umuti ikibazo, no kuvuga ibiganiro bya Rwanda na Nairobi, ahubwo ngo bugamije kugarura icyizere hagati y'impande zombi. Iyi nama kandi ni inama ibaye mu gihe muri Angola hari kwitegurwa nyine yagombaga guhuza umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Iyo nama kandi ubuhuza ubwo ni Angola ntiyabaye kuko umutwe wa M23 wanze kwitabira nyuma yuko bamwe mu bayobozi bawo nyine bashyiriweho ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Tshisekedi kandi ntabibona nyine mu buryo bumwe na M23, mu gihe kandi iyo ivuga ko ibihano by'Uburayi bitsikamira inzira y'amahoro n'ibiganiro kandi bikaba biri mu gushaka kwa Tshisekedi. We yavuze ko ikibazo ari M23 idashaka amahoro. Habajwe kandi icyo atekereza ku bivugwa na M23 ako umuryango mpuzamahanga nyine ukomeje kubangamira inzira z'amahoro, ahubwo ugashyira imbere gushyigikira ibyifuzo bye by'intambara nyine yageretse ibibazo byose ku Rwanda. Avuga ko rwitwaza guhiga abajenosideri rukagerekaho kwiba amabuye y'agaciro ya RDC. Yakomeje avuga ati rero mu myaka 50 akarere k'ibiyaga bigari ati kabapfa kazaba nyine gatuwe na miliyari imwe y'abaturage niba kandi atutabaye mu mahoro, ndavuga amahoro arambye. Ati wakwibaza akaga kazabaho, mfite ubwoba bw'ubundi bwicanyi niba ntagikozwe. Ingingo ya mbere kandi ikomeye ibangamiye u Rwanda mu kibazo cya Kongo n'umutekano warwo umaze imyaka irenga 30 ugeramiwe kubera umutwe wa FDLR. No umutwe kandi wivanze mu gisirikare cya leta ya Kongo wahawe intwaro ndetse n'ibindi bifasha. Wagiye kandi ugaba ibitero bya hato na hato ku butaka bw'u Rwanda bigatwara ubuzima bw'abaturage bikangiza ibikorwa remezo bitandukanye. Tshisekedi kandi yabajijwe niba yiteguye kwambura intwaro FDLR nka kimwe mu bibangamiye u Rwanda, asubiza ko nta shiti azabikoraho. Ati gusa rwose yongera gukereza nyine ubushobozi bwawo ibintu atabona kimwe n'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ati yego kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe ibi nibyo gahunda, ati nibyo gahunda ya Nairobi nyine iteganya mu kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro yaba yiri imbere mu gihugu n'iyo mu karere ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR ni umutwe udafite ingufu, ugizwe n'abantu b'impirimbanyi bategeze kuri 750 kandi bake nibo bakoze genocide. FDLR nta kiri cyo rwose ugereranyije na M23. Tshisekedi kandi yavuze ko no ku gisirikare cye yemera ko hari ikibazo nyine gifite, ndetse mu kubishakira umuti yavuguruye amasezerano amwe n'amwe igihugu gifitanye n'Ubushinwa mu bigendanye n'amabuye y'agaciro mu gushaka ubushobozi. Yavuze ati igisirikare cyacu kigizwe n'abasirikare bagera ku 100,000, umushahara w'umwe ugeragera ku $100. Ubu yariyongerewe, umusirikare uri ku rugamba ashobora guhembwa amafaranga agera ku $500 ku kwezi. No kuvuga ubwo ni nk'ibihumbi bigera muri 700 yashyize mu manyarwanda kugira ngo yumvikane. Ibisubizo byose Tshisekedi yatanze mu kiganiro yatanze kuri Le Figaro bigaragaza ko hakiri intambwe ndetse ngo amahoro agerweho mu burasirazuba bwa RDC, mu gihe kandi ibibazo byose ati akibitsiragena nyine ku Rwanda. Joseph Kabila kandi yamusimbuye aherutse kuvuga ko ibibazo
RDC ifite byose bishingiye ahantu hamwe. Yavuze ati ikibazo ni Tshisekedi n'igisubizo ni Tshisekedi, mu kumvikanisha ko imiyoborere y'igihugu cye ifite ikibazo gikomeye. Iyo mpamvu nyine Hugo Kabila yakomeje agaragaza nk'ibitse ko Hugo Kabila yaherutse guhagarika amasomo ye kugira ngo ashaka uburyo yakita ku kibazo kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ikirenze kuri ibyo no kubabwira ngo we love you so much, mukomeze mukande subscribe batarayikanda abayikanze. Thank you very much.